kratko učno uro, eno kratko branje o Ivanu Cankarju. Sicer prebrali smo celotno knjigo Moje življenje, ampak smo se največ izbrali smo pravzaprav tisti del, ki on govori o svojem življenju. Ne po tiste pripovedi toliko, koliko recimo o njemu osebno, o njegovem življenju. In to, kako smo mi na Hrvaškem doživeli Ivana Cankarja, to nam bodo zdaj povedali otroci in evo moji pomagači. Evo, koliko ste vi razgledali? Dosta. Ajde ovako. Prvo moje pitanje. Može? Pripravljeni? Može. Kad ste čitali Ivana Cankara, kakav dojam ste imali? Preko prosim, digni ruku, donesi samo. Da je smizdrav, da je centrav. Vi poznate taj izraz? Ja. Vi ste kaj pomeni? Pogosto jokati, centrati. Ja. Smera, ja. Ne pa čena vička nad smera, ja tako. Dobro. U kojim trenucima je on pokazao da je takav smera, centrav, da mu ništa paše? Recimo, dignite ruku. Ja? No, hajde, idete. Evo, izvolite. Tako, dok je trebao ići u školu, bravo. Je volio školu? Ne. Pa kakvi ništa slušeno. A što je najviše volio? Šetati po cesti. Što još? Izležavati se, pričati s ljudima, s prijateljima, tako. Evo, mi smo pripravili jednu kratku točku. Naš Dominik će nam sada reći kako smo mi razumjeli Ivana Cankara. Digni se, Dario, Dominik, idemo. Ajde, Lukas. No, idemo. Čekaj, počne. 3, 4, sad, daj znak. Ivan Cankar je dečko iz vrtića, Slašljiv centra Bežalska. Hodam cestom sam se igram, tako prolazi tako. Čekaj, kam si ti? Krava te podnesla pomali. Ajde, Dario, kak smo bili sad? Ajde, no. Ja, to naj bi bil naš trnovečki rep. Mi naj bi repali. Zdaj, kako je v fantje, to smo videli. Idemo. Ivan Cankar je dečko iz vrtića, Slašljiv centra Bežalska. Hodam cestom sam se igram, tako mi prolazi dan. Glasno. Kuća nam je zgorela i sad smo siromahi. Ali je naša mama vesela da svi smo ostali zdravi. Ja sam centra po centra. I djela sama kako se hoće. Siromak sam, ali nisam. Opet naranđa mi je najslađe voće. Školu volio nisam, u njemu je bilo dosadno. Učiteljicu slušao nisam, sve mi je bilo bedasto. Dobro, vi rekli, stanite se. Stanite, sedite. Dečki slabo ste rekali. Ajde, kako rekali? No, vreme. Kako je bilo u školi? Kako je bilo prvi dan u školi? Dosadno. Kada je brat vodio u školu, kada sam vodio u školu? Samo vodi. I kako je bilo? I onda je išao u školu ili na taj dom? Samo taj dom. I onda presreće se. Kaj je tata morao napraviti? Prekrojiti tako novo odijelo, tako je da nas ova obletili u školi. I kaj je bilo u školi? Kaj me je učiteljica pitala prvi dan? Koliko je jedna naranča plus? I koliko je orehne? Ništa. Njemu je to bilo da se uprašavamo, ja. Jer nije odgovorio čistić. I kako je onda nastavljeno to njegovo školovanje? Sad nam je kazna. Tako, sad njegovu kaznu. A koja je bila kazna? U kultu i ostati poslije škole. Tako. Imamo mi danas te kazne? Nemamo danas. Dobro, onda u redu. A recite mi, kako je bilo kod kuće?
niti ne. Jesu li bili bogati? Ne, siromašni bili. I kad mu je sestra predložila da ukrade slušnjak, je li pristao? Da. E sad, ko će mi reći kako je to izgledalo? Kako je on krao slušnjak? No, pokaži mi tu. Pokaži mi, evo tam je zid, tu je, evo tu je, ovaj, ajde, ko mu pokazala? Pogledaj se iza i maknuje krava zadnju stranicu i da su pogledali sebi i kroz ruku neka duše. I pojeli puno. Sve, kad te mama vidla, bila je tužna. No dobro, a je on priznao da je ukrao? Ali kada? Aha, dakle sestra, kada je sestra rekla? On je taj, nisam ja, on je taj, tako, vidite, to izgledalo dobro. E sad, Ivan Cankar je volio i svoje živote. Dakle, u kući gdje su stanovali, u dvorištu, gdje su Sluškina, dakle, i drugi, imali su te psiće. Bila je kumica i bili su 4 psića. I 2 su odmah dali, a ostala 2 su se zvala i žaba, tako je. E sada, žabu je tako, Sluškina, a Firbec, da, on je na šalji otišao. Ajde, bude sad ove rekati. I sad daj znak, kako smo u školi vježbali? Ajde, učinjeno. Ajde, cijelo vrijeme. Dominik, poslušaj kaj budu ovdje rekli. No, ajde. Idemo. Imali smo jednu kuću. Imala je 4 psića. Još jedna. Sluškina mi je presudala, a volio sam žabu i Firbeca. Firbec je imao crnu glavu i bio je ona masa. A od njega je testuna bota i nema ga i više. Uzela ga mama. Kaj, da mu da rekala kaj se vas. Dobro, ajde, sedi, tako. I na kraju, kad je završio školovanje u Držniki, Kama je poželio ipak ići na Ljubljanu. Je li to bilo lako za njegove roditelje? Ne, nije bilo lako. A dobro, što se trebalo napraviti da bi on otišao u Ljubljanu? Molim? Dobro, pakirati se, što je trebalo napraviti? Molim? Tako, trebalo je naprijed pripremiti stan, trebalo je plaćati gazdarici i tako. E dobro, i kako ipak, je li ipak škola u Vrhniki bila dobra za njega? Da, na kraju ipak da. I sad mi recite, što je na kraju postao? No? Pa ne toliko pjesnik koliko? Pisac, evo tako. E tako. I ovo što je napisao, to su bile njegove zgode uspomene, tako, uspomene i djeca. E sad, recite mi još što god još hoće reći o njemu, ajde recite mi pa da čujete. No, izvolite. Živio od 1876. do 1918. Tako, u Trnovsku imamo ulicu Ivana Cankara. Izvolite. Ivani, ti su živiš u ulici Ivana Cankara. Evo, živimo u ulici Ivana Cankara. Ja, u Trnovcu imamo to ulica. Ja, tako. I da je Ivan Cankar vaš brat, povedite mi kako bi živjeli. No, izvoliš, Paula. Veli da bi ga tekla sad dan, če bi Ivan Cankar bil njen brat. Veli da bi to bil koriti sad dan, kod njega. Dobro. Da čujem. Ali se jeste ovoga. Koriti samo ili da se igrali, pričali. Dobro. To je sve. To je sve. Bravo je da nam reći ti boljše uspjeli. Super je bilo.
je to. In to je zelo težko. Jaz sem zelo želela testo muck, ampak nikjer nismo mogli povedati. Nekaj vašega, nekaj bolj sodobnega. A veste, kaj bomo smo spet sodelovali? Imamo Stuku Dolčana. Prebrajka, pisatelja, ki je tukaj preživel, bomo tam še veliko o njem slišali, pa bomo kakšno rekli. Čudovito. Hvala, kaj ste prišli.